The last okay. Rồi, Allah manu. Lamkol ho ako na Day-5 suya Grauna hulam ho avel dari na chungche wakipatu kiseye Ilaw vin asay bangin Allah no looking. Haipi
Alamuk. Tin Lúc tao ngon lắm ạ. Giờ lúc tao đi. Thôi bu.
จะเล่นรักทุกปีถึงห้องฟ้าอันลายามีค่าเล่นความดีคุณกินกี่ปะโคมาลูกข้าวเลี้ยงบังคอเตลำท่าขาดจนความเตลุงจนความเตมาลำตัวชีเตยิ่งเจนเราให้ปีฟ้าก็ยิ่งทันสิ่งกัน Mipi, no, ¿qué queda, cariño? Mipi under the Gauna, buka tak tahu tu. Terus kosong. Gauna bawah ni lagi. Cái kim giờ cả con nó mà cả. Haipi Village Authority และ Haipi Baptist Church ดิฉันขอเสียงนางสเตจนางยงตัวปีติงexit and continue Ward Manager ขอส่งเห็นต่อตัวนี้ special guest อีกคนกุลินสิทธิ์ 보다도 뭘 본대. 난 너다. 난 너다. 응? Nay tao chứ mà sắp bên Mipi dâu xị gạo nào ông hỏi hiện lắm livestreamer hiện về họ dâu xị rồi như làm cái phá tụi ní ít mình sẽ điều program hình sinh đơn cái tiếng the 23rd Haipi Festival 4th to 8th January 2022 closing ceremony Chief guest sa yung piuchuhila punong si Kitgen, IPS, IGP, Master of Ceremony chuhila kay Makahiin. Program ong sila ding dol chuhila sa akisuk dong zoin pungkat na arrival of Chief guest ang kitiin panbang pangayzatan abatun arrival of Chief guest zoin opening prayer here to Lamkol Head Deacon Haipi Baptist Church ahiin. Resulting welcome address and presentation here to Golden Lal President Haipi Youth Club IAN. Jibana to special number in Lapi Diwin. Dude, Golang Cambodian let nga chongay him. Maten in special number in Lapi Diwin. Resulting speech his chief guest Pudun Sekip Ganapana Izadi speech resulting inspection of players by chief guests and officials ahiin. Tungila minutes song nga he kick off football match, final match ward number 2 versus ward number 4 ahiin. Match kitaiting tuni closing ceremony sports to games ho kikumkhana vote of thanks si Golang Suminlal Games and Sports Secretary Haipi Youth Club hidingahi. Resulting lechun flag the hoisting chief guest Udun Sikip Kenin involved video ahiin to kin kumkhadale closing prayer hi bu Baugin Mount Secretary Haipi Baptist Church ahiin hichi tuni closing program ikimancha na diu item hozo si chu ahiin akitsay na in
China phun ngom neu cha kan newen Haipi Club Executive Board apana tu chung Haipi Festival an ki bol na hen feedback form khat WhatsApp group Haipi Youth Club official WhatsApp group ahong kita doin ichi WhatsApp group azaw hozo sim feedback group feedback question he fill up in ball pi wen lang azaw lo ho om kha to yong le youth club executive wa pana nin het sa wa kan et the wa hi e chitoi lo wa Haipi gina jong he admin hon hi chi link hi a at pi thei diu in do kan ti na hi e tun ai cho bà hin từ nhớ giờ không chỉ kia đến welcome address he Vice President Pu Henzao Vice President Haipi Youth Club Hai In presentation to Pu Khubdenla President Haipi Youth Club Hai In tun opening prayer Pu Lamkol Head Deacon Haipi Baptist Church Apanin opening prayer nếu tên writing lệ Pu Khubdenla lệ Puhan sa benzong si zo ting la aphadan kila pay dingin kim na le gen na kan Hello ประเทศมาไปในสังเวียนสมนี้ละทุ่งจันนะ Haipi Festival Glowing Ceremony บางทีในงานอุตาเซเว่นอินปุยหอยจุระหากจุงนุงอีปาวประเทศทางใบนุตาเห็นประเทศเฮงะ Glowing Ceremony อิมันนาดิวหากหัวจุกสีหากโดนละเต่าละในยุติอิมนามนเจวะมิตรเสียงอุตมกิมาโอเกงาเต่าละกัหิมันเดฮีวานากบอนสาวากระเป๋าประเทศนาลุงเสนานังไงลุนาคิดังตาเมจันวินนักคุมเซนคุมสังนี่ละสองนี่ละขัดในปีกาลกาจวินตุนินคุมสังนี่ละสองนี่ละนี่คุมทาดูปีตาหัวจงกะหินมังวินตาริลีนี่กว่าปะกายHaipi Festival kitiaสองนี่ละทุ่งจันนะนังมาอางานักสัพพุนอันหัดโดนิงาสุงkaung kichep khom nau boi na hasan na hoto nang ma nei sung kenubin ka khopi sung le ka hol bung sung ba jong lungdan lung kham na man na di ba jong lamkai te hoto akon na dong sujin zaum ta sip gespu punun se jahin ai nei pi hin pakai amani jong dam na pe a ataw na mo na lot hey hon ta zin amani zain ka kipawe pakai nang makathang wa wi nahe puam chom cha ka hin kon te ho jong o pakai ago ngam hiam ka hi we nang ma na pan lo na ka puam te ho jong lo hing lo de hi lung se ten ka puam ho sunga ei su boy the yu iza ka ya ko na nang ma ne chum ken wa zona ka chan the na di bin na ko makata mo nahe tarik lini khonia chip gas pun ai na khai da ope chip flek zen jong pakai dunia chip gas pun ya chip flek ai na khai ha to ka se ke chip go se ka bon na diu hi yan lang ya chip function ka bon na diu hi jong le ka pha ho hi nang ma pui na ka chan the na di bin na ko ma ka ta bun hi pha hi mang di ho hi yan lang na ba choi na on sa ding jong na pakai ka pha ho sunga pha mang di ho jong se jong aki go na bang tawana dos theina sa do theina na pe kin na ko na kata bu ne his final match sound ki ding one number 2 hi one number 4 hi jong na paka ama ho zo se jong ki su khana ki to khana ki na ki ba lehela chamta paka chamna nei ta ka puam ho hapa go se ho jong zo na ka chan theina ding ubin aung ki diu ka cha te ho ka naw te ho jong paka Tanong taong kasi tayo na din so player ho so si dito na pampingay na ko makata mo na eh kapat ho nang mahutil ahin lang doa ke ho so si so
nakuthena ang kilando apuma kabon sa diwa kapagay Jesu Kristo minana ko makahunta uhi. Amen. Laya hong ding zing kating amasa penin asom ni thum chan na Haipi festival ap panya pana azana chan ge in puyewa atunong pathin thangwana ti masa penin tuni koin amasa pentin laya itu do piu za umta jinbun pu dun si IPS IGP prison tiding le board of the village authority ho manager ho obumi piso si jun club le to jun committee ho tarangin ama spending kangai lu naw le kaza na kan te bne he tunia hi welcome address as elewin thinaw ta ta kan se no ngwen ipi le abanin pu lun si IPS yong ai naw chi gun no umlowa kelai hoin le to lahi ke ke ho pi jeng wa ama dong tu pole hela IP jun club se elewa khosungai lu na zala amain tuni closing ceremony adinga guest adinga eno pjewin agal bele ma chungong ke pathu sejolo an ke phom ki ne tingle ani channa ninga sunga Haipi festival ibona sunga ju club ten manager hoin tingle nula pra philapu te ho kau khil naw kabo khil naw lung delu kabo naw ito khil ho jau siu ikimai dam devin na hong ba kong tau ki ben he tuin ju club talangin tun khwa gia sai pan piu jin za gon umta pulun si IPS Haipi youth clubin ngai lu na gat sanin thineu chakha jong le ga pi do no mo he chu president pa HYC president pu khu len le e bo e ga pi do pi la ki pa ben de wristband ng gipin tuting le hichi mafil tabang ki sewi atu chang hi I love Haipi where we greet our friends with chibai akitie hi jo tu chang tu ga sim do he ipi dia ko ga de to le na tu se long Tidiyang le ninga sawa ego ki ese ki ho ngai da mi ki thum to na ki ngai dam so keltin ju club tadanga a welcome address ka sena phat hitan chutan ti ka ki pai program machal aban machal ki hoiten to ai special number duet bolang kamgolen le nunga chungai thima panai ngai diu hin Matenin stage ong kilahon masangin Dear Sozo si ward number 2 le ward number 4 Dear Sozo si yung ground na yung sa upi dingin jong team na lang yan nakahindi Dear so ward number 2 ward number 4 player so ground na nga yung sa upi ko sila ay ground stage ko mahit yung terpiting yung kowe tun dut yung gulang kamgolian le nunga yung ay tiyang kain kowe stage la
si cây long điêu điêu dãi cha ngày mình cứ chẳng cứ trôi ta lâu xin bay lên mà cũng tình ngắm buồn xin làm sao ta ngắm bên ngắm dồn tình ngắm đứng cái lên tao gấm tình ta để vô tình ta sẽ giòn anh giòn tình là giòn thơ để hẹn là giòn đau gần đi ô chung và thế để hùng cuối kịp mà mình mùa nó sẽ lại có ta ghét đây là đi Salen ako ino Katibin kong soen At walaya habang may pasaon sa luna Dale ko hilet lâu na Ai hong pa si tin min bo At ka si cây long điêu điêu Sa ai sa ngay hin bút sang cút soi ta lâu Sile cây lên na Bút tiếng lên ngâm buông Thu dư làm sao Thao ngóng lấy bên nhầm Còn tiếng đang đứng bên lên Thao ngóng xem Ula pa matin sa te Vô tình sa Si so tình sol tình le so phai Để hẹn là xuân thao ngắm ani Ô xuân thật thế Ngày hùng cuối khi bao bình Ô mò ra lại thôi đã lên thế là đi về Salen ako ino Katibin kong soen At walaya habang may pasaon là ngày ta ấy sa piu á gulang kam go lên lệ nunga trong ai thêm trong ai kipa thui phong wen tun speech tun kha tu su na GPS yong zao piu pu tun se ki gen IPS IGP ma jong phan kila pi tin nôm lại nghe tu trong Haipi festival cái giàu suna cái giàu gì lục vàng ấy nila tìm lại cái giàu gì livestream bolo cái việc không cái gì cái bạn nào cái trái game tu chân cái cái việc nôm pen tu yang là có pal số chạy he nôm lại nghe football volleyball ho outdoor game cái việc login tu chung à bolo chu nila ting lại literary activities extracurricular activities atiu cái sự hal na yong hiya team sin la ma ma na yong hiya si boleh kat padan dan azim lo he mi dang ipa we mi dang bol ta bang ipa we bol te we ahin
tôi bol pe phat hay gì chun sei pung ting bidang bol sang ngawa bol lo jong i bol da u mi khel naw omin ai wangin iti ham mi khodang society a inam sungwa min Haipi ti le gel na khat regards khat gel sang na khat nei pa mi vet zui the hi lo naw kapok na jing ta khat amin Christmas lai ham khat ju khat kan sen apa chum pon chia chun ka sei nom pai lai sei lovin ka sei na ding hin khat be chance hol hutin ni pe vin lang sei ko mu te a topic chu katile a thu chu param khat I bol le zem hol hen lang le to le yong le I pikini yong le phat sot ta mi tam tan thu se ya sot ta si pa ko koi ga I khat na yong hi pon tin na chi tabang pai society wai hon I pe do di ka de hi ya ka se hi state level kut jong pung khat lang ge na ka sa yi chu kyo mi tham khong lu dwa panai pe ta ka ke pe wa pung so ma ka chai hi we tabang khat tri hon jong iti bol di hom kyo na khat ne te pi so hen nin ko je wen ka ki pa le jengin apat dung ju ya thu sai chom kai yi chun ki san thu sai ing teng anom le jengin nin ko ka ki pa le jeng nge rut kla bo gel tabang ki thopi yo yong len kaloi no mo moi ni pi agi thopi no na piam ji sen benten ni la teng le program live stream ka vet ji chu adap pa sa diu ka het to sa san be do ji lo chu kamuin ai thei le tu ni lain sa san la a chi ni ki la be ken ka po do dingam di sa kan sei no mai cha chu ta ka ka Chief guest, apa na speeching ayo chu chi phak chu chi choi ong ki chai tan chief guest pa chung jong avelen ki pa thu kan se kin hi tun inspection of players by chief guests and officials ong hinten resulting len kick off football final match ward number 2 versus ward number 4 ong ki pandehta tun inspection of players by chief guests and officials. Mipi ho ground hit lang to ay players logo. Football match ang kipagditik ahita zin ground hit ay thayla. Tempat kinungkin itu players
Tu bernahi tunia cipta sai panpiu turun se aloi nu ting le youth club Lamkai ho chule board of deacons village authority member ho officials ho apona inspection of players ahin hichikichai chai ting le i position le kila dingo to Haipi festival the 23rd Haipi festival final match Final match, ward number 2 to ward number 4 apuna inavet hati wahi inspection ki chai ting le photo session no maintain photo session ki chai le referee ting le both hoin ano position in maintain photo session ki chai ting le final match chi pai ting hi Wahi Chiefless that youth club executive board of deacon village authority officials lecturers for photo session ahead resulting in Chika from the Pandya Higgin. Chika resulting that very thanks when Kumilapana Radio Wing Luke Timothy flag be hosting chief guest on the entrance. Prize distribution to Mihalang night program ay yung kibali ng hiye. zoom lại chạy ít nào cái zoom lâu zoom như thế buông à zoom lâu cái zoom này phải sẽ zoom khó đâu zoom này cool ta There so jong ground up the position ng kila ulang खेल थे बस पर कौन पी थे cái này chứ ball tung rồi chứ sao ball ta cái chân ball đấy angle 좀 멀네 account không thể được chỉ đi bảo hành trái cái ôm rượu there so
Draw now, do the planning between Kubeta Day. Hello, football. The 23rd Haipi Festival football final. 1-2 versus 1-4. Ang kipandingitan, Mipi ho, Bon Chavin, Rang Lang Hinjun Chiltin, Chip the no mumta, Chung kipandingitan, Chile player ho, Ingang and Nuna, Tao Nuna, Chile, Chip Sunga, Chip the no mumta, Skill ho, Seleno, Tenegat Sova, Inakibo, Ipo Lodil, Empire decision here, final decision is him. Empire said, referee full power to play him, ground sunga, clear hard. Still head deal. Deal le. Linesman and love, center referee zone le. Number hard, decision allowed to, final decision here. Chule chilanga pula office langa space langa pula hetsa volunteer ho Haipi Youth Club volunteer ho nalai stage langa kadahung sun ki pawmin te volunteer ho nalai hung sun ki pawmin te ahi pele play ki pakasang ki pandik lan chahitan gan chalen hung sun ki pawmin te volunteer ho ki ko na ho Nhưng mà không biết tốc độ. Nhưng mà số tiền tăng. YouTuber vloggers. Hả? Cái siêu, cái lỗ. Nôm thế chú nhỉ. Bay yang cho. YouTube mana? Nome. Na position sa nome. Hai. Ding na share ta. Kasi ta. Official lah sebenarnya. No Haipi og ginagtalo lay na. Kita hilay. Tata. Mipi Lamkol apa inci paham. Final day, the last day. Last day of 2002 Haipi Festival. Anjende. Yes.
Up lên. Hai tí spawn thò leo xuống yên nghe. Usai. Nom nai mo. Kau na pan pia. Kau lang na panay mo. No loy la kau timan na panu. Four. Haipi zindabad. Number 4. Kau lang na pana. This festival in California, I see you have a pop together. I don't know. Kaya ko nakatootang service sa diti hindana kung so yung parang ko rin. What number 4 ho? When ko masakay yung penso? Rupees 200. Jani kapit ni Nasaan na? Tam saan te? Emin.
Say tao. Aban lah. Aban lah. Di ba yung result ng taas? Negative. Monsa festival kan hai tu chung he. No, lah ni kita mau besen video on pan khai wal kong lau he. ที่ส่งขึ้นกติอ่ะเปล่าเนี่ย No, lah in Singsu party na bolong. Ha? Tuli sila.มีดกับตัดดิไม่ได้อย่างนี้Salah, mui. Hàng hỏi về hoàn bù lên mẹ cái hoàn mình găm tàu vến. Vợ sáng cái tàu không ạ? Vợ già các cái thảo cho vợ già tụ ngán à? Vợ già tụ ngán. Nắng hồ rồng lắm cái hồ rồng. Top phát bên nó lộp điều tả chỗ đó rồi. Phải hàng hỏi về cái Kusung festival hỏi nó xả xôm gì? Xuống lắm cái hồ rồng không đều vốn à? Cái bao mẹ hẹn nữa nên có vốn à? Không tiêu hết. Mà gã rồng hỏi thế hết. Ê, có cái vẹt điều chứ.
เราก็เป็นแฟนโซฮิวเว้ย Thằng ấy về cái là lại u. About that stuff. Coi, đi đến tổ. Bên không? Prime cái gì hạt bớt sẽ phải được lâu tin đi à? In xuống chị. Thôi à? Nó đủ ra nữa hạt light gì rồi. Giờ đây rồi mà. Đúng không? Mình không mình trong rồi. Thôi nè. Miếng chứ. They can now 11 and 12 something. 180. Cái nào này chỗ thổi gì toàn. Chưa có chỗ. Chứ biết đông tỏเลยค่ะตัวละงานเลยกว่าไอ้ตะเล่นจ้ะยังแปลคดีจะตักkhông ai dọn để rồi đấy Và chọn ống tạ trường thì có thả hạt lại có hồ là thả hạt lại chịu rồi thì giá năm tại hệ phòng này nhiều thứ đi lớp rồi then number 7 in control body Hên ơi bia sẽ chịu ăn có bài tập về Có tè sụt đúng rồi nè. Có tè sụt đúng rồi nè. bia nó dọn lồ phát triển
Haipi yang nak buat di Palpai. Buat di Palpai ni tempat aman. Ada ni aman di. Cik Nom hai final. Tua pat man ho, iki man sa ho. Bol pe ho. Ula la ho, ula ho. Tua nom ta iki man sa ho lo se hi. Kum lang le. Hey. Có qua đem thật của từng Kum lang cái le. đầu trả cái của cái hàng để có mà sang đây Tiếng là chân. Đúng là không heo cái này. Cứ le tôi cái dòng đèn nó mỏ đầu ra sáng. Cũng hụt lắm, ASEAN cũng như đầu đèn. Cái tầng là cái hụt như này. Cái sân tôi ý hơi cho họ nữa họ. Lên sân để họ nữa. không bao giờ khăn kami dito ano ko kita sa Central opponent. personality up Then control bowling. Ahin pe. Kuhin ball him khila omen. Go and carry a bowling. Bowling agate in. Then you pass the ball to him. Go and pass the ball to him. Go on in. Good now control bowling. How well I control. Take the ball for them how now. How well. Good me pang nang lang control bowling. I'm Peorin. luôn đi con nói là con nói là tổ Tama leo ka rin ang sakawin. nó tổ luôn rồi đó tổ Dili ni control ball. ấy thì cái sự cái chỉ sẽ mà làm sai chứ Untuk mo ho sa ina, hamal ya ho. Kichuan. At ang danglan at na hela. là xe bay chạy xe bay Hey. Yang lamkai ho, aning lang yok na hitan. Lai yang lamkai ho sun. Spain ni wala Spain sikit penta he. Oh. có bé ngồi Ôi, hắn đâu mày phải gặp cái kịt này. Ay! Wala magisuka po. Kipar pa ba? Silo na. Depende đôi đều ơi. Aku saji interview bolo. Hả? Saji interview bolo. Anh Quốc, hai. Hai. Lắm luôn thêm hai. Hai, dạ bột tặng.
Amang, sampai kau holim tiyo. Sport tu chung festival chung chang tu, na say no man. Tu chung Haipi festival ki ball hi anom le zengin. Tabang hi kumdang anom khapon hi. Azat education lang panghen lang. Ai lo wa hi le. Cultural lang panghen lang. Dang su na zanin. Nop ten ki mancha na umin. Hi chi hi ken jong. Kape na panin hitabang gol nom hi hoi man kan mo khapon hi. Hi ji hen Haipi kiti le min avet sang bangin thil ball ho no hoi thejin. Le a khoveng avela kho hoding ai lo wa hele tu a hung khang len hoding ki til kho na ta example hoi ta hi chom chu ka se hinte ke pai Golang hausamang SI thangdong chai SI ka hin aman kusung festival anok mathu asai chu kipa thu kan sei ban tele kimoto ki tau te ha ma yong ka ki pai oleก็โอนกอลไปกี่หลอดโอนกอลนะโอนกอลสิกำเล่นทางกดกะตุนสาวอ่ะวันนี้แบบโฟเต้ก็พาเป็นด้วยHalo. Ibisa ni kita wa, tu nga. Botsa. Satu sebentar. Botsa. Sopo botsa yang li ka ta di. Eh. Pame. Di pang noma oh. Di pang noma, gol kum masasa. Zani. Lupang nong yang lang ayam kulen in control a ball in carry a ball in passing a ball in that number 12 bang pilih in control a ball in Kau tu kau mungkin kau nong kum masasa zani tapi dia tu. Lepon dah. Lupang nong yang lang goal scorer sa pen wetel akita lang dahin apu pautin ko apo na hi goal from sa pen prize chun hum ki sadida nahi ite ma official ho hai anpur haywan pur khil yong la official lang nan jut jing bingin kai nek sawe ya boleh lihat pak ya mau pilih carry atau nak kapan to kecuin
skill ball dan le no on ta chu ho senior player de ho kakal te ho mun chum chum marketing ji ho hen an po do ni ta chai le no ma ho ape dan athip dan ho hen ikimet do thei le hi Đây, ngô trắng tàu nghe mày keng sa do don na. Hai bên họ hạt cheer up đâu, nó hạt một điều chuẩn nó cheer up lâuเลย. dunia hi commentary piece what na so la manager pa to or la six manager pa hi hum ka te tham đi hi apa tu dunia Mikila konen bolen to ante bolen Rasan kondo bolen setting a bolen Then number 3 Gabriel then number 7 Lutang Nongan Lulgan Hawan Antero okay Then number 3 9 Then number 9 Ông có đến trận đấu Số từng người bằng nó đang là họ Sáng sẵn bố lên Không biết chết cái này Ơi là họ all more hơn Ơi là họ all more hơn cái chia mô mình Yung may tentanong tayin, yung kapoy na layan na kituhi. Hỏi rằng là họ all mo hewin, cái dùng hỏi là các bạn này thì ven đó này, tấm thôi all mo hewin. Cả cái này còn có bốn cái bốn đấy. Who have never got paid. Who have never out ball a 7. Don't get how got paid passing a ball in. Man control ball in. I got paid a ball in. Control ball in. A pen. Pen a pen. Jet lang mga children ball too. Apam lang ang lem to tay. Hello. Itu kan wala maksud macam apa dong? Damra semifinal ini hello wan. Vai kitong yung Vừa hỏi những người ghé vào lều đưa là Thì bó gì tôi bó kêu người nụ mày Nhất số Tôi ta hên first half at the time Tôi chẳng ghe football result 1 number 4 1 1 number 2 0 Ni ngartin som ni lani kecema mita sehon ni zatun gali ni ganoi no manome lupetahin ipangong lang high score fine sama kisanding no mil apa di lo omta awal lang upo Awal yang upo tôi ta bằng khá Pun hân khổ nóng tàn đi Kinh là mắm thìm lê như này Thì làm ăn rụt tàn đi Awal là first goal Kinh hì gạt cặp bê đưa tì hì Tú bét ta này chả đây gì
cái là cũng cô nào xây ai rồi nghe sáu liền cái này mai vào cái Ayun, ano naman ang gilis na. Asik na. Buat lele kita. Okay. ผิวมันเป็นกี่ทีแหละมันก็ละงามันกระโดดเป็นไปขึ้นสักกี่ทีแหละเดี๋ยวที่ถือถูกหน่อยว่าว่าถูกก็สิบที no สมมติว่าผมยินหนู live cho ไลฟ์นะบอกฮะ นี่ความก็ได้โว้มันเปรี้ยวเขาดีกันจะแค่นู้แล้วโกลังขัดเอาไหมโกลังเงี้ยนี่อ๋อเงี้ยสมัครดิบđó đi tốt lắm không One number 4 rồi hay live rồi live nôm ta nên là đến gì vậy nó lắm cuồng chứ chút thổi như gì nó cả khổ đi bọn nó mấy cái khổ đi cốt bùi ra xung quanh con lút thổi lâu chứ không phải Này học được. Ê, giao lên. Mới lên. Đâu? This is life, my life. Life is so gonna ball đây. Life xem mèo cái chiêm chịu chứ. Con sống xong life số mình life phát trội. One number 2 rồi. Live ấy. Live ấy. Cái số mình không là live. Okay. Live ấy over. Okay. Phải vì phụ cái là điều over. Hai.
Mẹ không có mua. Cái gì ta cái chích đi cái ta khai sai à. Khai sai. Sao? Ôi giờ cho về lim những lạ là về mà ấy pom là vừa hiện đang nhìn những pom cái bà bé xe yên rồi. Ok ok. Live alignment pa he. Anh cọc tạt đi. Live he. Sir. Okay. I go. Sir. Đi. पूरी सब्जी में लाया है पनीर है क्यों कौन है क्यों सब पूरी सब्जी नहीं है Tusung festival ai se no mane le. Se op. Ha? Oh, tak mo. Bu, lai interview ni kipon no me. Tusung festival i manuhi nunggel dan seo them khat. Nom na sa na khan sa na. Nunggel hi 100% ating ekati. Achi chu PM te la orang committee hon. Lamkai hon orang committee hon. Ipiha kicik na zat chom tu lai khan tu dung zuya wa noi khan tu dung ya zat chom an sim wa ka la thi thian ka hawa zat chom an sim sa long ka sa be se tu lai din mun dung zuya thil ki bol ta Europe hoi phata ve kati America ho ka phata ve kati Africa ho wak sei da Europe ho America ho ikhel ta kati no bhe e khat Asia le Africa ho wang chu huti tan te o Europe le Africa America ikhel ta kati no bhe Ki pao me pu. le ora so ka sei khel Nó sei khel lo. Sei yo sei ti so ke. Ni sei khel lo. ka yin ka do ma nei la ngang le Si YouTube mà ta. Mio si mo. America ko na sei so. America president pa no. Na ki za ngai chi ta. ale kinan Europe ho stesi phata ve Pa hi di mo hi so. Ni wam ko ti. ka sei chu di am Amo kan to na so. ai le na ho hin hi chi ka do di hin chi ka sei di hin chinen do di lam lo example speaks bang cho pe na ki sei le sei hin Mio. a chi chu a cha ho le lam te ho lo chu ka ko bo di su chu lang pe Ano na bot. nge
Ai, kicip nom ta dunia dinga, tucunga dinga. Football final, Lui Pangnomeng versus Langoy Beng. Second half, akipan kitay. zoom ball ki chin kit na Tuhin, Lui Pangnomeng hot hang langa pangawin. Salang winga, Langoy Beng apangawin. Lui Pangnomeng hot anowin langa salanga aga anowin. Ayong Langoy Beng hot all molin and pedo kitawin. Oh, kipawang ta. Headshot pupun kipawang ta chu. Tahoy lang langaw. Goal kung nasa pen Mary zanga sum zanga kapi di kahigati. Tahoy lang langa Mary zanga kapi di kahigati. Apo Namu no ma na len lut ki di ma. Line ho chu inai jep tao ve ti ve lai cha po ho chu. Line ho inai jep tao ve ki nung khe na ve tham cha. Tương le lang lang ninga cha pang ho. Ball boy a ki koi ho. Ko lang lu cha kain passing a ball in. Tangoy bang langa back 11 pa back number 11 pa in a coin akitat tol hanin football kichu na lam hanin amani akitat tol hanin football kichu na lam cha mihem nong kita to ba ya ba hi ngay नहीं number 8 in passing ball in वो होने में है pata hay wangin upatim he he ta ai wangin apol dan ni all mo hi lai ata sai he le su dom dum ru ye ayan he na lai hat he na lai when control ball na ma ta control ball na pein an lam dang khot lut tai football he hỏi việc là họ đang POV vì phòng nông việc là POV này lẽ bám lăng ở lén độ tay bốn pha lăng không độ tay tập băng ho thằng lăng tập băng ho thằng lăng tập băng ho lên soi luôn lăng lên soi luôn lăng cái pa man người thấy không cái san nó lên soi luôn ball so fit and ball away and pay away ko lang manggo lang hoy we control ball in la pay thì pagdom yang mga ko papan hoy pen de no te aki mani ako na choy han pay toy right wing football to right wing omen back number 13 passing ra bowling di pangnolong ho at sakin akichuwin usar kulenin control bowling hand pe doy midfield langa akichuwin back number 7 di pangnolong langa dela kakal back number 6 akichuwin back number 6 kakalin and semin out and semin pamlanga ko ni and semin kakalin carry a bowling Allah passing ka bowling who come in and pain to tahin footballing midfield omen
cái tròi đó thấy thế bây giờ cái này mấy bên lăng gỗ là agak ape wah hay lệ gỗ là agak ape wah hay lệ goalkeeper pan all ball hin cái mana hàng mấy bên lăng goalkeeper pan all ball hin cái mana hàng mấy bên lăng aku ni goal lang ako ni goalkeeper panan peday midfield lang alay lang at suin akichumin manghon control ball peday ma ho pass ka ball na hele di pangnong ngon kadam dali ni ato din back number 8 in control ball kinin back number 12 in Ôi, back. hỏi leo tải tỷ đi đàn hay gì offset kakalin unpaid offside unpaid nang panglin thangin control ballin buang na ben goal suk pe na hila goal chu ananeo tai tu aga ate ding goalkeeper pan ball ta song pangnowe hon control ball win goal chu akhrawa ato win mo khna omin midfield omin tuhin omin len ako nin hunda kaya ako nin ukam gin beli pangnowe back number 5 in pain back number 12 beli pangnowe ngin ahoyin apein Ôi trời. Ball di sini. Ôi trời. Apa yang hoy dam chu? Aning cakan alut di sini. Tham chan hong su ya man nang le ba aning a chu lut hi. Thằng nói là upu hoy yung phep pat yung lang hen nai ya tiang rồi. Ya ita agol kum basa pen an tidi hom kitila ama hoy hoy anh sẽ hiểu được gì rồi thì ông là thì khách chưa ông đừng người à chưa chưa hết sợ lắm ai không cái nó có good player rồi không cái nó có thì sao corner kick anh nghe cô nào hết anh tự đi rồi cái gì corner kick hi Niten second penalty at yun. Buat na niya fat tabang ahi. Mipi hohen. Gol kumin tuloy. Gol simin tuloy. Ahin pelwin may pangnawe ho an pelwin. Gol tanuwe. Gol chu pam langa aning langa achi do tai. Tangay langa goalkeeper pa in asungin. Tetan may pangnom leng hoin. Akum kit dia chen win Mipi ola akum daw tapowin. Lipang no back number 8 pa in control ball loy pa passing ka ballin. Apam langa aleng do tai. Tu Changia football result. Lupang nang weng 1. Ang hoy weng khum lâu lại. Khum diu hết tai, khum di con cháu hết tai. All mo hen hang weng, hang hoy weng ho.
Lui Pongno yang hot. Out ball and Samuel. Asat pamamat ape kini. Ain pain. Lui Pongno yang hot ape ka ball ini. Dia nomor 12 lu cek kecuin. Apa buat lang abon cu apa buat lang akin diitay. Lui Pongno yang hot dan Samuel. Out ball and sewa kon sa asat pamamat ape kinin ape in. Aduh tapir gol kita. Mereka memohon Haipi yang lawan gol akhir kita weh. Apa aku na heksa gancelin. Nalin na lawan ci. Mana handle ng ball ito? Haipi na nakiwar sa mga tua gol skor. Ano yagi? Ano yagi? Ikot pa rin ka. Magdun men aku cek tu. Lui Pongno yang Hunmin Phang yang gol sa Afomen. Tu jamnya football result. Lui Pongno yang tu. Awal yang Mil. Sakit sangat. Tapi semua. Ada nomor 8. Ke kedap dam ni boya. Puang ni. Puang kontrol balik. Tendala. Gulang dengan Anpeden. Lui Pongno yang gol dengan Anpeden. Abolen. Patan kecil mobil. Hom thota Mipi hinna kecil moka be nahi. Second half lo hai pungkhat be. Hile ko tiye lo heta. Iwan gol tonight. Iwan siap tonight. Apa Lui Pongno yang Haipi. Dan nomor 6 and 5 ultimate player opponent Ahon Ko. Gol. First moment to along time. Gol. Extra goal lang ako ni nahok kilito tayo. Gol. Cepahan bola tayo. Ya bisa. Yang na sih. Lui Pongno yang Ahon. Gol to Solomon Ahon Ko Dorwin. Joshua in heading a ball in. Gulang dandalinin. Lui Pongno yang lawan gulang dandalinin apa in. Apam lang alel do in. Hangoy yang control ball in. Gol lenin and pedo kinin and pengan cuy na pe. Puhaw na yung latat hielin. Lui Pongno yang lalakon yung ball sa hungleng doon. Tupetahin midfield. Kalay lang nga. Ball sa Omen. Kakalin carry opponent. Then number 6 to a ball by Kakalin. Passing opponent.
네, 저도 준비돼. 이거. 밑에 이렇게. Khai one number 4 hong pek tau. Kakak back number 6 hang hoi na pahin. Ako mahin football reserve. Tu chania football reserve hang hoi weng 1 lui pang long weng 2. Ipena phat dung ya. Atilum dan dung ya. Thứ tầm loài hòm đừng xuống cái cõi ông ấy. Ý chọn back number 4 cầm lên thằng ấy là pain, anh pain, đúng như nào anh, passing a ball in, đúng như nào passing a ball in, tu cầm cái là pain, passing a ball cái ball cho pam lang này là leng in, ai bằng cái pam lang mau leng đó thôi, tu sar lên in control ball in là pain. Mang pilenin lutong na denga mang pilen control ballin golang dem telenin ape gong len na don ding ape do kilin puanan ha tele na tele to go to control ballin ayon to go to pamla leka to go to pamla leka yin and so ahele Boy na ông anh xem Ara ni semen Hoy bên hông ara ni semen thằng nào ông tập ngồi chân nấu thả tiêu chứ tôi là tiêu chứ hồi đang bị tôi ham là nó ham cái ham xin lỗi rất là mai lên chơi tao để đừng đầu tiên chơi tao rất là mai lên chơi tao Thì panguli hong control ball in, back number 8 control ball in, gong lên la pin, gong lên hoy in carry and ball in, midfielder con an pen, neng ron tan an pen hay le, an tat going, ni pang no ho tat going.
bằng nó là goalkeeper còn khó ném xa bằng gì ném một bằng gì cái bồn nào mà có bóng mà hình cái mà nên lên pe tới cái chỗ là bao nhiêu con bet number 8 con carry a ball na hele hoi la ho tak to cái sự tan honen không lạ gì nghe coi chú coi hàm ti ông cái thề tập coi không lạ gì nghe hoi mà là bet number 10 my all sorry all carry không cái thâu rồi mà bán là cái chuyện làm gì cái gọi đi vào này tổng đâm luôn như ya đúng rồi fourteen như là gì là chút time này được chút nè fourteen vì phòng công nhân là họ đang tự đưa tay back number 4 anh trên cầm lên thằng anh anh là tên luôn bốn chú ở chung số được tài nhưng mà football là từ kia ngã tên luôn cái bảo là tên luôn gì anh số mà anh tên đấy của họ đang control ball lên di pemain control ball kini kan thì không có cái mò hay khốt gã đồng pa hay khốt gã đồng pa hay anh linh lên tại hỏi dòng hỏi đây để đồng cái hỏi đi thì phòng luôn nào đó anh linh lên det number 9 and now football to England apartment the Lamkol another for the pool here to hỏi rằng là họ xuất ẩn về điều tay góc xuất ẩn về điều tay ai phải ấy vốn cho midfield là anh đã tận đầu ấy chúng tôi coi đấy chúng tôi coi thế Then number 8, from the time of fame, passing the ball in. I got the out John Lennon. mày Inhale thana chu. Ga lu tin chu inhale thane na lu ki tapu. Ima chale le na lu ki tapu. Itu no mo sa hai ni mo nahi. That number 12 on. Along half the asset goal football at the jene. That number 10 pa lu pang no control ball it. Hai da na. That number 13 phang that number 13. Midfield like ta hai. Just decision dulu however this one I am paying should am paying that number 9 carry a ball in the bottom and that number 9 carry a ball in allow a pass and a ball in that number 18 control ball in midfield like that and control ball in that number 9 ông loading up the in kalau cầm đến không như là gặp cái in hỏi là đang lên đến đủ lên là cái in cầm đến thằng nó gặp cái chân lập cái kia lên còn nó gol của lên đấy cái bóng đã thấm cái bóng đã tập hồi hàng hai bên họ thua anh không kịp mà sắp đem tên chứ tuy mấy mà anh sẽ làm các cái để ở kì để bằng mấy là có cho ta bằng hai ta cái mà hết
tôi là không là cho những anh bè bè sáng tay này bè hỏi với họ còn có bao nhiêu năm chưa bắt đầu lên bốn chơi năm bóng là hùng lên lái cô lâm cầm lên thằng áo là sẽ bên tôi mình thằng con thua bóng lên người phòng nó nghe hóa cho nó sẽ đi à nung khina nó thêm nó chiêu nó skill nó thêm nó chiêu có đầu lắm khắp tại đầu đến tay vào lòng mẹ nó đừng mệt ngoài mẹ nó đừng mệt không mẹ hì mẹ nó cầu ấy một lần còn vừa lên họ xử lý cao câu họ hết đang lo cao câu còn thua ball mẹ còn ball for passing ball line up line up kecuali Puhong yang control ball hai bên mà puhong yang control ball là control là nói họ có bên này lẽ tua hết người phòng nhóm này họ không là bốn chỗ hôm nay control ball win giết lắm nhưng mà bị ngọc con này để đâu đấy gồm này control ball carry a ball nói passing a ball hay là ball cầm lên thằng này để bóng cả anh để đấy lại lên control ball Monggo passing a ball hay là di pemain yang hotel nomor 9 carry a ball passing a ball Ayah gol cepat pas Bukan belum jadi jam laut tainan kibat tanah head ball oh đi nang hỏi nang kecil pun Hạt girl cho first lady, hạt girl second lady thôi đi. Chúng ta canh carry ball in, passing a ball in, bring it on control ball in. That number 13, Monggo win. Both are showing kakale pe dina tai, kakale pe dina ki go in. To hit, hamai mein lana, to na, hamai mein lana hin. Lupang में लम गोल बना है अपने दिमागी अति गोल लाइटा वही अति गोल के काकले में पेटा आयते अमला बासी आये अमला का चूता वो तो कॉमन गेम होता है मेडिकल टीम लगा एमओ पूहन खोलो na sabtain active tay na wale ini first aid box pumin wale ini dan number 13 dandalin ayon ko lupamon yang hangin lupamon hanan pero salam ni nga leo bari hỏi về hoa lan kêu ấy em là một thật đi mong cô không thì còn nó vượt cái phần hỏi tên cái mình thì còn nó là cầm đến thằng nó hỏi chứ chơi đi ball đi hỏi nói là passing là ball hàng hỏi là họ mong cô không chắc mình mong cô không midfield cô đi nói họ passing là ball nói passing là ball ape Kung hanggang galing control ball Buto sa alam ng atin
Go Colin. Something. Back in. Outline. Pump lang chip in. And 7. Kecil lalai Morin. Don't control body. Ulang dan control body. Passing the bowling. Back number 10. However, back number 10. Control bowling and pay down held there. Having a low hawk up in passing bowling. Ulang kami having a low attack the end. However, kichu lalai Morin. Manin. Dia nomor 3 Amin and table. Super time ball, Pamela out ball, Joshua Eden second. Who have control bowling. Then no ta chưa. Second half ăn được lại ta hết. Nơi bằng mấy ngang là first scorer. First scorer pa. Mipi lah, Lamkol orang siapa orang? Puah puah siapa orang? Puahi. Flag di hoisting program hai, kita lagi lagi. Ia cuma ina mochi, ina mochi. Kita cuma di mana Mipi orang sai. Tu chun lui pang nom vek te ka pe do hi ki pa thung sei di we ni la le no Langong so kebo. Mipi ho, langong so kebo. Stress mai lang ahin. Hati saya foto kayak ini. Tidak. Next year dalam bed sama.
Yo, come. Ala khat pio. Khat pio. Ama long cái ảo det. Lai Ground Space ng anay hinihinay sa wintang. Ang dahil sa ito naman sila tuwin din pinahit sa nang kinisi. Ground lang nai tete inay soke sa witin. Ang dahil sa ito naman sila tuwin din pinahit kinisi. Đâu lên. Play Rosa. Yung second, Justice Mahin. Nawag ko siya ito pinahit sa amin ito. Top skill ball naman ball live eh. One Mipi peso. Cặp đó. Cái ông cái cắt ra. Haipi Youth Club Lamkol, executive for Nungse Team Stage na nga yung pilas ng department. Haipi Youth Club Lamkol, executive. Pansa. Mau luôn. Hello, Chapang ho. Pansa. Nuôi lang nga ball pe ho chu ball chu in samin na wow. Football in samin na win. Chepu. Go xem. Go xem. Khabe jijo mang khabe. Mana number 2 tia la kilometer jijo khabe. 2 tia in tia mo ta be ta mo. Thego jijo ho lo thego. Sa Mipi Ranjang Nungse Team, ilang office lang stress lang hi anay tetin. Atan na tepenin inay sila yung department. Live bài nó sẽ được xem. Nó là nó cái vật thế thôi. Viewers ho. Adua mga mo rampa mato hochu. Yung team stage ng office ng rampa lang in Nigeria sa department te. Ato din nga kini sa hochu nupiu pa atel ho buin. Nang hotline ang hotline chu. Malang nang dal theo ni se. Apa yan? Hi, program. Chung pian van khiam nai lo chi. Football. Hậu lên không dapat dia, không tahu hậu lên không. Those who came there. Kita tak tak selang pan pan ai. Football final match, ward number 2 le ward number 4. Ang chai tan tun program machal ke tawatin. Vote of thanks Golang Somunal Sports and Games Secretary Haipi kabapan niya. Vote of thanks. Trong sa kan seding hen Mipi te Nungse Team. Tong tut chat hutin. Lampo tin. Ama sa penin
Haipi Festival 2022 Damsela in Pui Hungawa. Program ho Damsela Isai Sawa. Hatsung nung pen patin su mas pen thang wan agan pin. Abanin Pu Chief Guest Pu Lunse Kipgen IPS IGP Prisons in zone. It's a festival closing ceremony. Hoita honor yung hat piwa yung sep Haipi seven ama chunga kipathu kan seikine. Abanin hausa upa hobung lamkai ho chunga zong kakipana thu kan sei moral support hian lang. It's a festival angai seding thilalo ho abon sekeya kikim keya id loela Mansa dinga in Palpi Zunzong, Amo Sumazong, Atumben, Kipatukan Saikine. What manager Hohin, what Mipite Hohin, Nasungse Kipatukan Seje. Imopo now, Ikipi now, Dungzuya, His festival. Hadesa, Tukta, Saitia on Zehi, what manager Hohin, what Mipite Ho. No, Mopo, he only Penahi, no, Sula, Adel, Kipatukan Saikine. To give leg. Haipi Uniform Service House Mazam Kipatukan Sinome. Tuju festival ipat now. Pula pana atsai ne kaya referee ho. Kimansa na ding hian lang afi ho Renman ho. Amon ipo do P7 Uniform Service Haipi House Mazam Kipatukan Saikine. Aboy po inyo. Itu kay Kipatu say pat atsai ne hintin. Turn kipa hot don hat umting hin pupa bin khomin one number 40 gol khumas pen dangka jani ka pe ding hi atin juta jizaw chun juta ke hona chun hisi match final match man of the match kan jigas pa kan match win aman an hendo chu man of the match 2022 Haipi Festival one number 2 versus one number 4 man of the match ila piwa hinmua golang punmin thangahin one number 40 gol khuma sapen jongsu ama mama higinin tun ama chigas kuma panin kisipa maju kisan kan kowe Aban kini tusung referee yung panpiwa Pu Selima Nangzong abula pa na asay na kaya hoita metso kondak ng ball Haipi Youth Club le committee festival committee hon Nangzong kipa Philpi kapin no mawin isu lungsetin amasang langahi sigas ko dapat mama yung isan piding win kan gowin Mari Haipi te tu pahize bolo thanks kan seina kan sei thing le zum ding hin kan sei khia zong ding hin kan sei khel kan sei ding na nei ngai da movin lang kan sei thing le ho zo se sunga zong na sung che wa ti pa tu kan sei je kumkin hakit Haipi Festival 2023 imu kit kawen ibon sekawen tam sel che ta ho te ki pai Both times ngay thật thân toài flag di hosting hadai tan flag di hosting hi makai diwa tu nita chief guest pu lu se kip ganen hi makai diu hin tun flag di hosting dingin nama kan ko be Mipi ting su ke te flag de hoisting
ผัดสงไอไฮปีลาวกิถาดีเห็นมิปีดินสู้เกดิวินไอตีมันเห็นซาดงมิซาสู้เกดิวเฮไฮปีโคโออีอีโนคิตาอีเลพูเตนเลคาอัน
Mipi cruising prayer benediction dengan to Pardon Mahal Secretary Haipi Baptist Church. In Kuwait. Pathin thangwana tauna mamuhte pakai hajung hingjing pathe na chate Haipi ho mungi komite nengai nau nei lungse na ho ni sin atha hai jing jengin pakai kadingu wala pat no ho zo se sin kakipaun amasa ni min thelo pi ta kan thang ho na he January kumsang ni le som ni le ni tarik ni li ni ko a hisilai muna Hangdong te hon kichip gulsi boarding ti a ain gono kipat na dinga na hasapu taw na nangin na sangin kichip na gulsi sunga sa na buina alole tuno abaw tang umlohela tunini ko a kinsay no ho kichip gulsi na hozo se kumkham theta jin kakipat namin kathangwat he lopi na pasan na che nanga hi heno paka mihim kahivin kakihar khil tu now kabol khilo alula nang malung daylo kabol ka umjol nei ngai da muntin kataw nei katil bor ho zo se wi khang tha te ading hobung mi te zo se ading a khan to masan na hian la leise khan to na ding kadel bangwa hagaw lam khan to zong kadel the ding bin ami chang se lung thim su thu en sen thing kataw nei kum sang ni na som ni la thum ningin kum pa pat pha nei mu sa wa tabang gol se ho kan bol ki to ka seven na sa te ali na ne wa te khang nangin na MP win lang kipa la thanoma tabang phano muki tingin lungse na nei chan che ta win kati a nei lungse naw thangwa na le nei pan piki di hin ngai chen kabon sawen thisan man lu ta ing hat da wa kapakai Jesu Krista minin kong taw na hi program secara hitam berhatin le jem hola prize distribution ini tunggu le dibandehi correction bila prize distribution ni kai khom bila kai khom bom dezil bila kai khom ki khom tin le dibandehi One number 4, Lui Pang Nung Veng Ho he. Oh he. Champion number 4. Run number 4, Jose, Limikila, the way stress my Hello. Tunil hai saya nilai angkat. Abang bukun kom anya kom ibun uzong mai tehin ibun uzong mai jitu manager ho pacha rucai wa kami sebuah wa jadi dan kom kita pada luwa naik program hari yung jauh cek kita win manager ho jadi Mipi ho tim lah ini we Chile volunteer so chile iklang Lamkol ho stage langayin na bon sabi nung reaction ki pawmin de Harap choy de loyon Almighty God de genuam One number 4,
photo season khat dan he mo he champion ho tu chung Haipi festival la dinga mo he champion tawe football la Puin pu oi pu her ko to chau lim na na nei te oi pu tu chung non football la champion na la u hi ai ki pa mo mo hi nam Kita bangga ke pa ne ab ko ki je setile aba na dinga festival hum kiting le no beng ho ga til khone thai din thu ga se yo award flag house kila theu ta ji Pati no ako pa puno time ke mo le ihat ki we ki pa me le bai ga mo award flag house kila theu ta live hai pa live hai boy live hin samon to one number 4 video bao to manager game captain adi ede nalunggia lon cham khan in se hono ale nalunggia cham khan in se yo apa nalunggia cham khan se yo na wan ho adingin number 4 ading tu tu ki pa mai ki pa kala se ki ampo dam po e ba chun apa wala taigan ai pe apa salam bolte le na wan ho kal tu kan garin zau to tawen What number 4 te hi adeng la u zone ding in achi to go tawin moi azo na dinga lim ga kila go da ne Tu chung one number 4 a goalkeeper pa he hello Ziklop Lamkol ho Yo sir ki tong concert ke kem tiang ki tu concert ke ki festival sungai bolang manglun Lamkol khat na ti yo na ke anin I bolang na lim ki na do di lo le no he anu mai mo bolang manglun Tumo po na pata ke de Lamkol pa ba yo Mi pa nong be apoy poy niya Mang Kanu tu dia
champion ho hi ve mo e Ranabo Sora to Zola Huna Super Roga Ria Nafra Pale Azam Lamkol to Golam Dilsep Kapur Sema Katara Naha Ngai Tingai Tilenain Mipi zo se ni thala chi life hi continue hu ki din chi chon thalom te in anai nga achi ro ten chi te la subscribe bol la hang subscribe bol win lang share bol te bol win lang chon ki pa te in thalom den na be khop ki tin ananga khop te ka ke poe bye bye Hindi.